ljudinu, gledajte ovdje, dobrodošli u novu, u novi serijal Chest Ruta. Znači, pitao sam vas da li želite to i najvjerojatnije da ću to raditi i vi ste rekli da bi to bilo kao fora i za prvu mapu sam odabrao Highway, znači Survival Games Highway, tako da ja ću samo malo ovo pojačati da vam bude bolje. Još ću malo ovako. Tako. I tako da sam odlučio za prvu mapu Highway uzeti i pokazati vam di, a ide mi koja je po meni najbolja ruta ovdje. Znači to je naravno spawn, pošto ja nikad ne idem na spawn, ali vi kako god želite, šta ja znam, trčite na spawn i zatim idete na, ok, maknut ćemo. Idete na, ček sam sekunda da ja vama maknem multiplayer settings, chat, hajde, eto. Sad, znači tu je East, idete na East i penjete se na ovaj crveni auto, šta je to, ja nemam pojma, ali u biti East, po meni najbolja ruta, East, penjete se tu gore, penjete se na drvo, zatim vamo skačete, idete i samo pičite ravno, tu imate jedan tier kec, znači tu većinom uvijek sword dobite. Zatim tu isto imate jedan tier kec, tu, znači tu kod drveta i kad idete, znači vraćate se ovdje, to jest ne vraćate se nego idete tu kod ova dva aviona, šta je to, ne znam, tu imate isto jedan tier kec, znači isto, kad ste to pokupili idete ovdje, ali požurite pošto dosta njih ide čak ovdje, tu isto imate jedan tier kec, tu imate znači jedan tier kec i tu imate tier 2, double tier 2, ovo je double tier 2. Okrenete se, uzimate, na primjer dobijete sword, prvo ubijte njih i onda uzmite vašu tier 2 po meni. Kad ste pokupili tier 2 idete desno, znači prema southu, to je isto, idete desno prema southu i pičite, tu imate isto jedan tier 1, to je tier 1, znači ili tier kec, kako god želite. Zatim tražite drvo koji ima ove leaves, znači drvo koji ima leaves, ovo ovdje. Znači samo idete ravno i kad nađete tu idete, penjete se, razbite ovo ovdje, znači ova dva leavesa, tako da bi se popeli ovdje, znači tu negdje. Inače možete razbijati leaves na MCG-u. I zatim razbijte ovo ovdje, popnite se, idete tu, na ovo drvo, na ovo. I tu imate tier 2, još jedan tier 2. Znači ovo je tier 2. Sve znači što trebate je skočiti na ovo ovdje i penjati se gore i tu na drvo imate tier 2. Ajmo dalje, znači preporučujem vam da ovako skačete onda kad završite i tu se skočite na leaves, tu imate jedan tier 1 još i zatim ulazite ovdje. Super, otvoreno je. Ulazite u ovu kuću, tu unutra u ovom furnace imate cake. Tu znači cake, ako ste gladni to uzmete cake. To je jedan tier 1, a tu odmah dole je tier 2, znači tier 1 i tier 2. Dobro, ovo vam inače neće biti sad otvoreno, tako da morate, tu imate tier kec jedan. Idete, kružite i dođete ovdje, da opet gledate prema east, znači tamo, okolo kuće gdje je ovaj dimnjak neki. I tu vidite da imate ovaj lever, znači to stisnete, to jest desni klik na to i ovdje će vam se otvoriti rupa. Tu vam je rupa, znači ulazite u rupu i pičite ravno i tu sa desne strane, evo ga, tier 2. Ovo je tier 2, znači ovo je ko nekoj pećini, šta ja znam. Ovo je tu tier 2. Uzmete taj tier 2, bježite vamo i ops, deathmatch. Idem brzo tamo, ajde. Evo nas, znači nazad smo, tu smo opet gdje smo bili i znači ovo je tu prvi tier 2. Idete još ravno i tu je drugi tier 2, znači drugi tier 2 je tu. I idete još i tu vam je tier kec, znači tu imate tier keca. Pošto vjerujem ćete do sad biti full stackovani za Diamond Sword Full Iron. Ali morate to dosta brzo raditi. Kad tu izađete imate još jedan tier kec i imate tu još jedan tier 1
i tu tier 1 i tu imate crafting table. Znači kad se popnete tu, imate tu crafting table. Tu možete craftat, na primjer vaš diamond sword, tu se popnete. Sad ću vam pokazati ovako, popnete se, tier 1. Ili je tier 2, ne znam da li su promijenili. U biti tu ja uvijek idem, ostalo čak bude lootovano i evo ga, oni su taman završili kad smo mi isto završili. I nadam se da sam vam lijepo sve objasnio. Tu imate znači dole ispod 2 tier 2, tu imate jednu, na drvetu jednu, gore. Tamo je double tier tu i šta ja znam. Dosta ćete biti vjerovatno stekovani, ajmo reći full iron diamond sword. I nadam se da ste uživali u ovoj prvoj epizodi chest ruta. I naravno nastavit ću još ovo snimati i najvjerojatnije sljedeća mapa je Solar Frost ili čak Demon's Breeze ili Breeze Island, tako da ću najvjerojatnije još vidjet. I to bilo to, nadam se da ste uživali i pozdrav.